uzokabaheza abo basimu batwinjiranye hagati muri twe naba uko twoje mu rumogi mwobabara mugahoye twoje gusambana mwobabara mugahoye ariko umuntu atinze mu gitaramo intambara zarabaye induru zarabaye ntabwo ari intonganye na intonganye nakunda babwiza ukuri tugira injyajya hagati mu materaniro uburyo yaje usitangana nushaka uzutanga $100 buri kwezi izo faranga zizazisha urya ni wumva umugore bamwita umugabo umwana muto bamwita kagabo yewe zane kwibaza ifoni fano yazo zane kwibaza ifoni fano yazo umuntu suyu umuntu n'umuntu we ni wumva umugore bamwisa umugabo burya bikorwa bye ni wumva burya bakwisa umuntu ntabwo ari igihagararo umuntu suyu umuntu n'umuntu uzireguza sengo ntiwumvise we kandi ijambo ryayo rivuga uko bukeye nuko bwije we uzireguza sengo nuko wahuze ikwereke Danieli wayikoreye ari umunyage we uzireguza sengo nuko wahuye n'ibibazo ikwereke Yobu wayikiranukiye kugufa we uzireguza sengo nuko wakenyewe ikwereke Lazaro wayikiranukiye kugufa we nubwo hanguka ukamaramaza we ariko Imana ngwizabayo we ariko Imana ngwizaba tuzamure ye haleluya yakubyina igisirimba cya Melange abantu bose abavuye inyuma y'u Rwanda ababa mu Rwanda ababa mu Banaziri ababa muri Gisubizo ababa muri Upendo wese utambuke hano tubyine dusangire twese nitumara dusangire n'ijambo ry'Imana siko bimeze hari abashitsi nabonye bamwe bavuye Bukavu batambuke babayumbe ruboneka mutambuke abaha mwicaye mwamugira gute ukuganorekaga mwosakuza mutambuke frere beya kandi ducurangira igisirimba cyo guhudumiya apana cyo gusimbuka no kwiruka cyo guhudumiya amateraniro arakizi nawe akiducurangire uboneka turiri imbere Yes. Yes. Ugige gikwiriye
Mwicare Imana Yesu. Mwicare kikala. Ai kutibigaba we shengelo mukugenda we. Kutibigaba we. Mwicare dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mwicare. Mwicare. Bosco bamuheze mikoro dusome ijambo ry'Imana. Aguheze mikoro. Pema! Fatwa! Aimable Jean hariya turebe. Beya senti amaze kuyiregera yose. Mugire ingeso nziza. Nigufira urayikoresha. Mugire ingeso nziza. Beya yayiregeye. Nigufira urayikoresha. Matayo. Foto. Matayo yaguye ahijya Ethiopia. Niyo warugiye kuduruka. Bwana sifiwe. Imana iheze umugisha missionnaire umaze kutugeza ijambo ry'Imana. Soma ivanjiri ya Matayo ibice 15. Mwica Dutira yavuze ngo nihinga yagize ubwoba ko bagiye kuja mu ijuru. Twebwe gusa nikaho twagiye tugarukira nzira. Imana iravuga ngo muwe mutibutse hari akazi mugifite iriya kwisi. Twagize ibihe byiza nihinga. Nihinga ni mugoro. Mumbabarire mwisha. Aimable ni yica. Wa musomyi wacu. Ndi hano yewe naje mu banyamakuru kugira ngo nabo turebe ko Matayo yabageramo. Mwabanyamakuru. Imana ibaho umugisha. Ariko Ndutira yabivuze sindinda mbisubiramo. Muzamukora ibyo abantu bavuze. Mushireho ibyo abantu bashizeho. Ubushize bama bafata inka bayinshiraho n'inkoko. Muzamukura
ibintu bisukuye bifite isuku. Hari umwe twandikiranye arambwira ngo yaje kutukamera ngo none ukamere turavyemere ugenda utakaza ubutumwa, ariko muzamuvuga ibyo abantu bavuze, mureke kuvuga ibitarisa. Jambo rya Matayo aho ibice 15 umurongo wa 7 kugeza ku murongo w'9 naho dusoma honyine gusa. Beya wamba bari ukaguma hari udasembuza ibintu. dutuze kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Matayo ibice 15 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Yego Bibiliya iratubwiye ngo aho mwandyarya Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, Yesaya yavuze ibyanyu neza ngo ubu bwoko bushimisha iminwa, ariko imitima yabo imba kure. Bansengera ubusa, muze musengera ubusa, kuko inyigisho bigisha, kubera kuko ngo inyigisho mwigisha ari amategeko y'abantu. n'amategeko y'abantu 10 aho wangaga ahamagara abantu arababwira ati, arababwira ngo nimwumve musobanukirwe, ikijya mu kanwa sico gihumanya umuntu, ahubwo ikiva mu kanwa chenye kinatoka kwa damu ya mtu ndio kinafanya dhambi, nico kimuhumanya, nicho kizagihumanya. Tabwo ikitujamo iri jambo rikamaze kutubwira, tabwo rigira ico ryangiriza muri twebwe, ahubwo ikiri busohoke nyuma y'iri jambo nico kizagihumanya umuntu. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Turaganira ijambo rivuga ngo wangyarya. Bwira mugenzi wawe ngo asuri ingyarya. Munishi yaravuze ngo zambi zako za kisirisiri ni sumu sana, wangyarya we. Ongera tangire ku murongo wa 7 ugeze ku 9 ntahandi usoma nitumara tuganira ijambo y'Imana. Mara mbare kure mutahe ko murasa kinka zabuze inyana. Nga Bibiliya iratubwiye ngo aho mwandyarya mwe, ayo wangyarya we. Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, tuzadusirimba nuringyarya, uze wambara imyenda ihenze uringyarya imbere wangyarya we. Yakwabwira abafarisayo komeza papa. Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ayiwa dore ijambo gankunda. Yesaya yahanuye apana kwiyereka. Yesaya yahanuye ibyanyu mushumba ngo naba evangeliste bari mu kuvuga. Yesaya yarabibonye. Nabi abagabo babiri bazokora ubunabiri ni Eliya nabi wa moto na Yesaya, nta gushidikanyiriye. Nibo banabi bazaba twicaye imbere neza bavuga amakuru badafite gucisha ku ruhande. Yamavuga ngo izanyu mwangyarya. Yesaya yarabibonye, yarabyeretswe. ni ukuvuga ngo ibyo muzamukora Yesaya yarabizi, zabayeho kuva kera. Tuzamurira Imana ishoboye. Haleluya we. Komesa. ubu bwoko bushimisha iminwa, ariko imitima yabo imba kure. Angizanye kemiri muvira we ngweti faranga. Matometo matandala zuwa sikari banda. Kamuta utauta. Fata mikorobe yaje kuri senti. Sinaje muri stage. Ngweti faranga, ngweti nindaro we. Kubona abantu bari mugenda we. N'umushengero mwingi mu mutima Kutigaki Gasiga byose byongalangiza Apala siparideni Umwamuka tumulula Motolo Utayohobemba siga byose byuli mukola Bwana sifiwe. Wangarga we. Inyaga zarakwiriye mwitorero. Kuna wachungaji, kuna wahubiri, kuna waimbaji muri inyaga. Batubitsindagiraga ngo bagurira amakositimu uyambara ari kuri inyaga. Ahangaha ngo Yesu Kristo yararimo abwira abafarisayo ngo bashe gutongana ngo intumwa ngo zariye zidakarabye. Yesu arababwira ngo mwabafarisayo ngo kubera iki mubabazwa n'ibitabareba, ngo kubera kuko ngo intumwa za
zariye ngo zitajabitse ibiganza mu mazi ngo baravuga ngo ibintu byemewe ngo waciye ku mategeko yacu. Yesu arababwira ngo ikija mu kanwa ntacyo kiza gihumanye, ngo ahubwo ikiva mu kanwa. Abafarisayo baza bakara bagasa neza, ariko ibiza biva mu kanwa ka birahumanya. Ni gaze. Bwira mugenzi wawe ngo gaze tonike. Numvishije umwuka umbwira ndakora umwanya muto muhumure neza, ngiye gusoza. Hakika urataha wamenye kuri injyajya cyangwa utari. Bwana sifiwe. Arababwira ngo mw'abafarisayo mwe, ntabwo ikibazo ari uko intumwa zitakarabye, ahubwo ikibazo ni uko intumwa zishobora gukaraba ariko amagambo yazo yaje gusohoka agasohoka ari amagambo mabi. Mwebwe abafarisayo murakaraba mugasa neza, ariko izo muze muryo mugiye gusohora amagambo yanyu n'uburyarya. Akamasa gushya mondo umunaziri, mondo umunaziri wangaga. Ntabwo kuba umunaziri ari ukwandika mu gitabo gasora tunze. Ntabwo kuba uwa Nazarene ari ukutungwa na Jacques. Ntibishoboka. Kuba uwa Nazarene ni ugutunga Nazarene mu mutima, ukingira Yesu Kristo mu mutima. Bwana sifiwe. Arababwira ngo mwebwe mushimisha iminwa ariko imitima yanyu imba kure. Ngo amasengesho muzamusenga ngo asapfuza. Yesu Kristo ntashaka akanwa kawe wasize amarangi n'amatukuza n'amaki. Yesu Kristo ashaka umutima wawe. Uti yanje umva nkubaze, uzireguzika imbere ya yante bikomeye we. Uzireguza sengo tiumvise we, kandi ijambo ryayo rivuga uko bukeye nuko bwije we. Uzireguza sengo nuko wahuze, ikwereke Danieli wayikoreye ari umunyage we. Uzireguza sengo nuko wahuye n'ibibazo, ikwereke Yobu wayikiranukiye kugufa we. Uzireguza sengo nuko wakenyewe, ikwereke Lazaro wayikiranukiye kugufa we. Nubwo hanguka ukamaramaza we, ariko Imana ngo izabayo we, ariko Imana ngo izaba. Tuzamure ye. Haleluya. Yesu Kristo azabiwe azingaga n'izitari ingaga. Azaba yumbe bazabigira ingaga, azaba korari b'ingaga bagiye gusakanwa, ariko imitima yabo bakure n'Imana. Azina bavuga butumwa nabo bazi kuvuga gusa kubera kuko se na nyina bari bazi kuvuga. Ubugenge gusakaza yama yamurura pu. Buriya ngo azi kuvuga. Tabia mbaye. Ngo azi kuvuga. No bugenge. Uringaga. Bwana sifiwe. None sikitwereka ko turi ingaga, ni gutatsa tuva mu materaniro umuntu akagambana n'undi hari hanze. Ni gutuzuza ukambwira ngo hano uranyishimiye ariko ukazurambirwa iminsi maze muri Kigali. Ndi kwa nyoko. Mu misima nari yubamo. Aho ruboneka hazara rurahazi wangaga. Akonda humenu kuri kwima. Fakwa. Missionary we. Uko hari abantu bahwereye. Wese nguracabino. Mugufata u Rwanda wari uhari wo. Gabo mbwira mu bafashe u Rwanda ko wari uhari. Wari uhari we Bosco. Tobara kana barwayiga kumugongo. Kitiraga muntu umunyarwanda gira passport, umunyarwanda wujuje ibyangombwa. We sura cabino. Kwa nyokorome.
tuzahaza yirirwa ariko wamara ukazumwandikira kuri telefone ngo nukuruza ufashe imitima yacu uri injyajya uko harabarambiwe gusa ko ndutira taha yarashitse icyumweru kimwe Pawulo byonyine Efeso yahamaze imyaka iki hariho koje ngo se mwaragarutse kandi uko ntaraguha n'ibihumbi 5 ahubwo uzomucunga bimuheze ukakika ya Mungu mwambyarya amaboko karazamuka hejuru ibintu bikazamuka hejuru wamara gushika hanze wese ngo ndutira ngo azaza gute ngo mwivuga butumwa n'umugabo bagusigiye umwana mapepo gusa babazwa nuko abandi babavuga injiriye Efeso honyine Pawulo yamaze imyaka 3 Ikorinto yahamaze umwaka n'amezi 6 kandi yageze yinjiriza ukuyinzi uzuko ngo yari yarabuze umwanya wo kwiyogoshesha kubera ivuga butumwa tuzamura amaboko aheka tugwishishingaga mu materaniro tugwishishingaga mu baririmbyi ingaga ziri mu bayumbe niko tumuririnzi azaje gukorera ubundi inama undi bakamuheza agatuti akamubaza kuko abo bamushize kuri afishe ngo agiye kuririmba Imana imwe datumwe umwuka umwe niwo twadukorera ariko kamusanga ababajwe nuko bashize ndutira kuri afishe nubo barango bashize ruboneka kuri afishe agiye kubwiriza umutima waje ukamurara udasinziriye nuza kumushigikira ubwami bw'Imana bukazamuka ariko kubera ingaga twuzuranye hagati muri twebwe aba baririmbyi umwe azafata mikoro waba akanga kumubekinga ngo yatindanye mikoro banza utegerere kuri cy'Imana yamuhaye namana nawe wagusingiriza guheza icy'Imana ufite ariko umuntu akamabwira neza ibintu zose zabaye ibikaka amapepo gusa yuzuye mu bantu uburyarya butugwiriyemo Yesu Kristo abwira abafarisayo arababwira ngo mwandyarya mwinyibesha ngo murakishijwe ahubwo ikiza kiba mu kanwa kanyu nico kiza guhamanya abantu Bwana sifiwe tuvuga ngo mwikirize cyangwa mureke hagati muri mwe harimo ingaga ukuri kwima urambiwe niki wanza ntitugitashe turataha icyatuzanye kitararangira nimureke uburyarya murebe ko ndataha imitima yanyu ikunda Imana isange Kristo ariko icyo Imana yampamagariye kitararangara Pawulo yandikiye abagalatiya arababwira ngo mwabagalatiya ninde wabarose mwabagalatiya mwe siku iko karibu kuisha tugeze mu bihe bigoye paste abashumba mbabwire tugeze mu bihe biremereye mugiye ngo twima gatuti ngo twatinze ngaha bino muzokabaheza abo basimu batwinjiranye hagati muri twe naba uko twoje mu rumogi mwo babara mugahoye twoje gusambana mwo babara mugahoye ariko umuntu atinze mu gitaramo intambara zarabaye induru zarabaye ntabwo ari intonganye nakunda babwiza ukuri tugira injyajya hagati mu materaniro uburyarya uzitangana nushaka uzitanga $100 buri kwezi izo faranga zizazisha nushaka buri gitaramo uzerekeza bavuga butumwa bishoboka ukiringaga utaratunga Kristo nk'umwami n'umukiza mu mutima wawe izo faranga zizazisha uzongurire costume ungurire ikoti ungurire urukweto unyambike bimeze gute ise neza ari kubikoranya uburyarya iyo mirimo yawe wakoze yapfuye ubusa mbamenyesha ukuri n'uwabikoze hariya guherekeza ndutira akazamuherekeza kugira ngo arebe ko ataha wahombye uvuga uhita bakugarurira ifaranga zawe bara kuko ijambo rirambwira uhahiga utanga kurutugira gute uhabwa kandi utangana umutima ugize ukunze wizishimo n'umunezero ariko kubera kuko uburyarya bwagiriye hagati mu mitima umuntu ari mukurari n'undishoro karari ishoro ngo ruboneka ngo bamuhaye kubwiriza kabiri kwikurikiranye kuri rino kanisa kamanda aragucya amaso akazame Mana we ahubwo pfuka
dusabire ruboneka Yesu Kristo icyo yamuzaniye hari agisohoze kirangira amahoro. Agisohoze kirangira amahoro. None ka Fred yombaza ngo ndatinze hano ntazi na nomero y'umugore wanje mwamwohereza ikiro cy'iswa twamusanga arakakaye. Nta mugore wanje wahamagaye ngo akubwire ngo babura iwanje ntibakubwiye ko bakinziza umwana wanje ntibamwirukanye ku masomo muzohwera neza akubye acuranga muzotokombera muraka injanja zizotokombera mu muriro hazobaho gutokombera mu muriro tukibaho ngo mwarabyohereje uzotokombera uzozamuhera kugwara ubundi kugwara tubeya nawe nikindi kigaragaza Bwana sifiwe. Tuseme amen. Amen. Gira mugenzi wawe ngwingaje. Niryo jambo shaka gusa ko mwumva na mana nshisa. Mugire ngwingaja. Mukristo muzima azayishimiye abonye mugenzi we yambaye neza. Mukristo muzima azayishimiye abonye mugenzi we wari ingumba yaravyaye. Mukristo muzima azayishima zanishimiye bose ko yambaye neza yari yagahaga. Mukristo muzima azanezerwa nuko abafite mikoro. Ariko kubera uburyaga dufite umuntu azababazwa n'ibyiza umugenzi we yagezeho. Aho niba amurusha amavuta Bea kopa zumenya ko ndisobukwe titwosaraga umwana na se bosara ibintu bikagenda gute. Bwana sifiwe. Ndasoje mwihanga injyaja impamvu tuzotugendana nawe uri injyaja kuri njewe mu gitondo ukampamagara ngo duhurire ahangaha ariko wabanje gukora inama kuri njewe zamamagara ruboneka ngo aze dutaramane nabanje gukora inama kuri we ngahamagara gatore ngo naze dusangire nabanje kumugamba ngahamagara Kerema ngo ngwino dusangire kugurira ibiryo ariko kaje gukamba ngo Kerema yabuza harya muri injyaja kaza wibwira ko umuntu etsiye uhamagara nitujari atwaje kurya hariya twamara kurya kamanisha azaba ngo yari yabuze icyarike wanganya icyo wakoze cyapfuye ubusa nushaka kwasiga ibihumbi 40 zapfuye ubusa ukuri kwima taneze wanukunda asa neza mukristo muzima ugomba kune ndutira niyambara sipere simbabazwa nuko umugore wanje atayambaye kubera ko ukwezi guta nawe azayambara. Icyo wifuza ko kiba kuri mugenzi wawe nicyo kizakubaho. Ariko twebwe imitima yarakakaye umuntu akamabazwa nuko undi yakije imodoka. Ni Yesu yamugiriye neza. Wowe ashobora kutaguha imodoka akaguha ibirenze imodoka. Ariko kubera uburyage buturimo hagati icubahiro ko kirazamuka ariko umutima wiwe urimo uburyage. Yesu arababwira ngo mw'abafarisayo mwe muze mutubesha ubwo n'uburyaga impamvu niba ukibabazwa nuko yakora kuri sente amezi atandatu adashika hano ukababazwa nuko yakoze kuri sente n'ukuri kw'Imana habe n'imigisha Imana yaguteguriye ntayizogerwaho.
ariko umunsi uzishima n'umunsi be yazashikana ukamuheza karibu kamubwira ngo kora ku kidari washika muri Kenya be yakaguha karibu kubera ko ibyo wifuza kumugirira ari azakugirira. Iko bimeze imitima yacu igaca. Ntabwo zobabazwa nuko Pastor Jacques yaje iwacu muri Kenya ngo yafasha agatutu. Ikizonezeza nuko azoza ahubwo nkamutembereza Nairobi yose. Uzoze kujana Pastor. Muzoze missionnaire muzoze twiri iwacu sivye n'akazi rimwe na niposho iyindi minsi ni bitara uzokuzereza gushya ucoke kandi ta musi uzokubaza ngo sizotahajya kuko nimburara mu wanje uzoburara nidusangira tuzosangira ningama neza uzaryama neza ningama na zogura ico nzoba mfite sinzokubaza ngo ese ngo kutinzi no se narakuzanye ukamubaza ku muntu ngo atinzi no wamubwira ngo nago hitika kazame magusa zanitike boss konta ngo ndabizi hanone kurambaza ngo ntinzi no mapepo gusa tuzuye mukire imitima yanyikire yuzura ubwiza n'ibyishimo abera b'Imana. Ijambo riravuga ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje iki umutima. Umwuka w'Imana abona kumanuka. Impamvu umwuka w'Imana atari mu kumanuka n'uburyarya bwuzuye hagati mu mitima y'abantu. Pastor Bushize aragisobanura umwuka w'Imana yavuze neza ke cyane ariko nta bantu bo kwakirura umwuka w'Imana umutima w'uburyarya ukibicaye. Nezezwa n'ivya mugenzi wawe unezezwa nuko gatora umugore yasaye wishima uvuza impundu uvuge ngo icubahiro kibicima. Unezezwa nuko guyerekana agirwa amahirwe nkabona ikindi kintu. Nezezwa nuko ndutaririnze amateranira agafata nta kindi nico. Nezezwa nuko Pastor Damien yahagurutse akavuga ubutumwa icubahiro kikabica Imana abantu bakingana ariko pana kukubo baruka ngungusya na gutya. Bigize yararirinze ngo atagira muhinge muhunike ariko ndimwibagirwe ibyiza mwabone Kigali yo iyo tuje ntitura hagera iyo tuje ntitura hagera ika kwisaza ngo ufite ibihumbi 100 kuri konti ibyo ngibyo nyawe yokurura imitima y'abantu yarakakaye. Ujyane wumva umugore bamwita umugabo umwana muto bamwita akagabo yewe zane kwibaza ifoni ano yazo zane kwibaza ifoni ano yazo umuntu suyu umuntu we ni wumva umugore bamwita umugabo ujyane bikorwa bye niwumva burya bakwisa umuntu ntabwo ari igihagararo umuntu suyu umuntu ibyo mukora byose mukora ibintu mukora byose muri inzu y'igiswahili yaravuze ngo yapiga hodi kwa Kristo karaza ko Imana Kristo karaza ari hafi kandi azotoranya inzage zaje bumoso amazi ngabo ziwa zihamagarire tuzamuke ijuru ngo hazaba defile de monde ariko hazoba karasisi n'ijuru ngo Yesu ntuzabudusumba ngo atugaburire ibyo kurya byiza unamara tubwire ngo akoze neza bagana kubanje tuzobona intware z'Imana zatubanjirije mu gitondo nazuze nshira kantu kuri stade Magufuli yavuze aravuga ngo abantu tubaza banezezwe iyo wavuga ayiwe modemola abantu matawato ako Magufuli yavuze muri abafite telefone yanjye kuri stade shiraho mikoro yavuze ngo ukora ibyiza ngo iteka ryose abantu ndi bakumva kandi ntugategereze ko bagushima undi bazogushima amara Museveni akamazana gutya yambaye kirato cy'ibihumbi 15 akamagana gutya data we tuza iyo tuje ndi turahagera
umwami n'umukiza karamuyobora mu buzima bwiwe. Namara jewe sinyoboye ni family habe nikora Yesu ndayobora kama nkaka wamakakaba abantu babaye amakakama injyaja zirakwiriye mu mitima y'abantu. Umuntu ni injyaga mwanjyaga mwe musezerera uburyarya mukuri Imana ku kanwa mushira Imana mu mutima ngo basabanshimisha kanwa wariko imitima yabimba he imba kure kumenyeshe kuko ibintu zaho niba umutima wawe utarashimisha Imana yamara kanwa kabaka bariko gashimisha Imana ibzuza ukora ni 0 ijambo ry'Imana yinjira mu mitima rigwiriye kuremo uburyarya yinjizemo ibyishimo n'umunezero. Neno la Mungu ni tamu. Hallelujah. Murakoze, reka dukomere Imana.